Bantwana basezulwini ngicela uqala ngokubingelela isihlalo sobukhosi esikhona phakathi kwethu uNyazi wezulu. Ngize kobaba befundisi, abavangeli, bashumayeli, abakhokheli, abayepheza inhlalisuthi nonke eManazaretha ngiyanibingelela ngokwezigaba zenu. Bantwana basezulwini lo oguqela umfana waMaseko edumbe eyintabeni zasembizeni itempeli sekhulekani temple. Mfundisi ke ongiphethe ubaba umfundisi Simelane equality umkhuphula ngwenya. Kanye nobaba bami abavangeli bonke. Amen. Bantwana basezulwini njengoba ngiguqela icala selingilahlile. Ngingane kakhulu ukuba ngingaguqa ngime phakathi kwabangcwele kanje. Kodwa ngiyacela uNkulunkulu wasemhleni bamaNazaretha ukuba makahlale olimini lwami ngikhulume okuthandwa nguye nokuvela kuye. Amen. Ngicela ukuhlabelela kancane nje khiphe uvalo. Ngizohlabelela ihlabelelo samakhulu amabili 237. Yathanda mina ukukhoza inkosi yezulu inhliziyo basezulwini ingane encane kakhulu leguqela. Bengisikhohlisa ngisitshela ngibathe ngiyaqalaza mhlawumbe ngithi ngizobona ubaba beqhamuka bese besiphathelise benkosi. Kodwa benkosi ngicela uhlale lumini lwami. Ngicela ningifundele incwadi eBhayibhelini. Ngicela ningifundele incwadi eBhayibhelini. Amazwi Imisebenzi 3. Imisebenzi 3. Sibonile inkosi yamakhosi
amakhumbo mane onke umhlaba abuthene ekhaya eJudiya amen ngicela Nkosi njengoba sila sibe seJudiya amen sibonile Nkosi yamakhosi sibonile ndlondlo umsa sibonile gagana lokubathiya ngiyakhumbula ngomunye unyaka bathi Nkosi yamakhosi uBombela wafika eintabeni zakithi eDumbe eNtombe lapha kuthiwa kunezizibe esikhulu ekuthiwa kwaqubuka kuze kuthiwa kwaqubuka bathi wasukela neinkunzi zeinkomo emini la ngabalele zalwa zaye zathelana phakathi ithema ingena kuthiwa phuma ngalutho kwabonakala kuqubuka nje amanzi anegazi kwasekuthiwa kwaqubuka base bebona belungu ukuthi akusandluli ngisho lutho la usho ukuthi khona umnomzana wakhona base besibiya lesiziba ayibongosi omdala wensuku wayihamba eshumayela ivangeli wayesecela ethi ucela ukuthi bamvumele kunento yakhe uNkulunkulu amthumele lapha ukuthi akahambe ayoyikhipha bathi ke ababekhona babengamfuni kakhulu Shembe bathi kuze simthole uShembe sifuna ukuthi intala simnike lesasizibe ukuthi kwaqubuka sifuna ubona uzophuma bathi hamba indlondlo umsa yayiyaphikelela kuyo leyo ndawo yathi mayifika yaquqa yacela yakhuluma noNkulunkulu wayo yayisisukuma isima isithi wena mnumzane wasiba ngiyacela ngicela uphume uNkulunkulu khona ngithumile la athi angizoyilanda baba kwabonakala kunyakaza iziziba kwaphuma into engakazibona umuntu yayiphuma yabuye yayibuthisa lapha waphinde wathi nawo sele ngicela uphume wanyakaza iziziba yaphuma naye yayibutha lapho esiyangena umdala wensuku bathi wanyamalala isikhathi eside babethi kuphelile ngayo wayesiyaphuma umdala wensuku wayesephuma noBhoko ayibonkosi lo Bhoko namanje lo aqala kubombela lokwasonyaza into ezina ayibonkosi lawa ngamanoni ezola kithi esingeke siwakhoshe la ayibonkosi sikubonile Nkosi yamakhosi awumfonele imisebenzi 3 uPetro noJohani bakhuphuka kanye ukethempeli ulalele kahle kwakuyinhla isuthu nje eyayingathotshiwa ayibonkosi inhla kusebenzela uNkulunkulu nje uPetro noJohani bakhuphuka kanye ukuya ethempelini sikuphinda yebo ngehora lokukhuleka elesishagalolunye u9 qhubeka wathwala umuntu owayesishosha phela kwathwala umuntu owayesishosha ilokhu azalwa bambeka imihla ngemihla esangweni lethempeli okuthiwa esangweni lethempeli actually ithempeli noma beliphe lonyazi lihle ngoba linokuphila ngoba linoNkulunkulu ukuze acele imali kwabangena ethempelini inhloso yabo babembekela ukuthi lo muntu angasindi kodwa babembekela ukuthi babebuke inani labantu abangaka ukuthi uzoyithola imali lo muntu uzohlala nesho babembekela ukuthi acele imali kubantu abangena ethempelini wabona uPetro noJohani bezongena ethempelini bezongena insizwe zonyazi zizongena ethempelini wacela imali kubo uPetro wambhekisisa kanye noJohani wathi kuye sibheke wababheka nempela wababheka ethi uzakwamukeliswa imali wayesho lo muntu uthi ngahlabana ngaphopa ngizolithola imali lebo lezi sizongena izindlela ngayo ngizoyithola imali khona uPetro wathi kuye khona enye into esuthe uPetro kuye yathi kuye anginasiliva nagolide anginagolide kepha ngikunika lokho enginakho kodwa nginika lokho enginakho ngegama lika
likaJesu Kristu waseNazaretha. Igama lonyazi lezulu wakithi ebuhleni bamaNazaretha. Suka ume uhambe. Sukuma ume uhambe. Wambamba ngesandla sokunene. Bathi lensizwa yafika yamqhakathisa ngesandla sayo sokunene. Yammisa. Waqina masinyane izinyawo zakhe namaqala akhe. Masinyana amadolo akhe namaqala akulalela kahle. Ayengakaza aqine nangelina. Angeke kusuku ushembele ebuhleni azophilisa umuntu nawo umoya ophilisa umuntu. Enganabanye ababulala, enganabanye abaxosha bona lethempelini. Kunabantu abangasenzi la ngoba besaba wena. Wena unendawo yakho la. Akabapha. Banga abantu abakaphendula abantu la. Athi umuntu ngangamphendula umuntu phela bakhona. Akhona umuntu. Nibaxosha ke bangaphi? Okukwakho wena la. Uyeza umhlawumphela. Uyeza umhlawumphela. Kubeka. Waqhuma wema. Lo muntu bantu bayiqhakathisa waqhuma wema. Wahamba. Wasukuma wama. Wangena nabo ethempelini. Wangena sengena nabo ethempelini. Ehamba. Egxuma. Edumisa unyazi wezulu. Abantu bonke bambona ehamba edumisa uMthimba. Bambona lo muntu uhlala lapha ya. Bamazi ukuba uyena owayehlalela uphiwa bamazi kahle ukuthi nguyena ohlala ecela imali lapha esanga. Elihle lethempeli. Elihle. Bamangala nokumangala. Yeke baba bayiqedile emakhaya. Bakhona abantu. Sikubonile Nkosi yamakhosi. Sikubonile nje umsa. Ngiyakhumbula ngomnyaka kwaku 1984. Ngangingumfana ngingangephambi store kodwa ngase ngibheke emehlweni. Ngase ngibona. Kwabe kwenzeka komunye umuzi wamkhwanazi. Ubaba khona wayiganwe ngamakhawusikazi amabili. Kusho ukuthi ke wayeganwe kumama lomdala. Wayesengasamnaki umama lomncane. Esehlala nje kwamama mncane njalo mamkhulu engasayi kuye. Bakhula ke labantwana babesokola kakhulu babedla ingwemuthi. Ngabafana esasikhula nabo esaselusa nabo ngangifundisana 3 ngalonyaka. Angeke ngize ngikhohlwe. Noma ngingaxola kodwa ngeke ngize ngikhohlwe ngenze ukukhohlwa lolasuku. Umama lomdala wayeyiphilisa ngomsebenzi wezandla. uNkulunkulu wayemphile ukuthi abone izifisho zabantu wayeyisangoma. Wayengoma. Eyiphilisa ngaloko indoda siyahlala ngale komncane. Kuthe ngelinye ilanga cishe kwakulesibili abafana bakhona kwakungoyedwa ozala umngoma. Laba abanye babezala umfowabo myeni wakhe abafana babathathu. Labafana baleleselwa inkosi. Uleleselwa inkosi ushaba izulu. Labashaya waphaphama yedwa ababili bahamba impela. Wawusizi kwakumungu engazi umngoma uzothathana hlanganise naye babuya bangcwathwa labafana babili. Waphaphama lona yedwa waba khona emhlabeni. Uyabona lo uNkulunkulu esinaye uNkulunkulu impela emhlabeni emkhathini ekujuleni kwamanzi ngisho izulu shamba khona ngekufice khona. Laphinde labuya futhi izulu. Lafika lashaya umuthi. Bathi abantu sukuma ngoma. Abanga abantu nje ntu abantu basemhlabeni babengakholwa bengamasishela. Ayikhona amaNazaretha kodwa babengacabanga. Lo mama wayesele yedwa engazi ngempela uzokwenzani. Wahamba lo mama wagibela ibhasi waya kwenyanga yakwaNyembe okwakuthiwa uWani.
kodwa uhambe uyohlola lapha ku1 hambe uyobhula lapha ku1 uma efika ehamba lapha ebhula ibhula inyanga ishaya amathambo ushamba kukho lapha ngekho bayishaya amathambo inyanga ithi ibuka lapha ithi we mama kodwa wenzeni kangaka abantu bakusonda ngaka wathi izulishayela ingane lapha phambi wathi iyabuya futhi yathi inyanga wonke umthi engakusiza ngawo la yaphinda yashayida isinyanga yashaya amathambo ayo yathi hey we mama uyabona umuntu ongakusiza la ngibona umuntu wakwaNkosi ekuthiwa uMagaga osonta abasheme ongafika athandaze makhona yena ithandaza lophela izulu wathi la ayike inyanga yokulapha liyabuya izulu wabuza hawu abantu bakasheme bengani bakhona wathi ngibona uMagaga la kuthiwa ngibona uMagaga wakwaNkosi umuntu uMagaga kwakuyinkosana nje engakaganwa engagcishwa nogcotshwa kumuntu nje kakhulu wabuza kuphi bamkhombisa bathi uzondlula bayazi baseduku uzondlula esitolo kwaMboza mawubona umfuluzwane uhamba ugudle ukuthi uzokubo kwamagoga kulapha kwaNkosi wavova kuneyigodi ke ngale emakhaya yabanye mina ngasemlizeni khona kwavova khona njalo njalo kuneyigodi ngale nemizi ngale emakhaya futhi namagama siphila lesintu nezintaba zakhona zinamagama lapha kwelakithi amen wahamba lo muntu ehamba ebuza lo muntu othiwa uMagaga engabuyi inyangani bafika wabuza umzo kaNkosi mayithi uyafika lapha wangena wakhulekela yani ngifundela incwadi yamazazi level 6 verse 6 mayingene khulekela ubona manje acakiwe nezinto ezibhaliwe ukuthi dumisana uJehova zayisabhala ngezandla hayi manje ngoba sekuba khona idika kwakubhalwa ngopendo omhlophe ukuthi dumisana uJehova wafika wacela uMagaga kwavela umfana nje wathi baba ngithunyiwe kuwe unukiwe ungena izulu lapha kusho ukuthi izulu lifakwe kuwe kodwa kuthiwe wena uzothandaza uthatha amakholwa izulu liyeza funa uzama usheshe ngayo yonke indlela wabathi Nkosi yami ngoba ngigcotshiwa ngani abantu babesakholwe kakhulu qala wangabisibona labantu abathi umuntu ngigcotshiwe mina athatha amandla umuntu kanti uNkulunkulu uphe lowo okwakho kumphelekezela ibonkosi bafika kuyamuzi babesabatha ngikhumbula kahle obaba babelapha emsebenzini kwakukhona nomkhulu omdalo yedwa kwakuthiwa umkhulu umkhasakasa kanjalo amandla nguye wayekade khona ehamba nalabo mama wacela bafike bathi simenyiwe thina sonke simenywa inkosi sabatha bafika bama bangene bama ngaphandle balindana babusisa amanzi abusisiwe wabusisa uMagaga amazi wangena wachela umuzi wonke base bememeza bathi sontweni yangena inkozi kwakuyinkozi yasimini
bathi sontweni bafunda umbhedesho wesabatha sase ziyashindaba bafuna umbhalo kaNkulunkulu baphuma baqeda lapho wasinwa babathe bakhipha amadokala azange sisengisho ukudla kwakhona wagcina lapho umphezulu ungena lapho sithi bani lowo uNkulunkulu funda lawa mazwi lezi izinto eziyisithupha ngithe amazi amanga ahleliphileyo 6:6 amen lezi izinto eziyisithupha uJehova uyazizonda amazwi ahlakaniphileyo 6:6 yathi mkhululi wezibosha yokhulula angisale ngiyithatha iyeke baba ikhona lencwadi ethi lawa amazwi engiyala ngawo namhla uma kungenjalo funda nazi uDeuteronomy 11:18 yathi mkhololi wezibosha yokhulula ezinhlizweni zenu lamazwi kwashendo niwagcine enhlizweni zenu nasemphefumulweni yenu niwabophe abe isibonakaliso esandleni senu la nihamba khona kubonakala ukuthi iNazaretha lela kusilona iNazaron kukhona amaNazaretha kukhona amaNazaron amaNazaretha ila alalela unyazi lalo yakhona ayibongozi amaNazaron ila agxeka bhidliza kuphela aveme umuntu bekade iNazaretha bese yahlubuka ngoba wazi wonke amakhona nithi nithandaza nithi nakha ebebhidlize kodwa la igama Nazaretha ayibongozi kulungula ngafithi uthando ayibongozi bantu abala ekhaya eSandanezwe eningathi ngathanda unyazi nilalele baphathi benu lapha sakhona kaze banidukise ngekhaya ningoniwa yithi qhubeka baba esandleni senu ukuba abe izidlodlo emkhathini ukuba abe lawo mazwi abe isidlodlo emkhathi kufunde kahle abe isidlodlo niwafundise abantwana benu niwakhulume ezindlini zenu yaze ukhona umuntu oqala uyabona makuthiwa kufuneka i-ID number yakhe uvula isikhwama ibheke kodwa indaba zabantu zazi zonke bakhona abantu mabembuza i-ID usayikhohlwa kodwa indaba zabantu zazi zonke khuluma ngosheku neqala maze lashona la ungazangikhulume ngosheku uzufundise ngisho izingane zakho qhubeka baba nalapho nihambayo lapho nilalayo nalapho nivukayo nalapho uyabona lapho nilala nithi lala nathi uma nivuka nithi vuka nathi
niwalo bezinsikeni zonyawo ezikeni zemnyango zenithe yathi mayifika lo mama wathi uyabheka wabona amatsha amhlophe wabona bhalisa ukuthi dumsana kulotshiwe la eBhayibhelini la qhubeka baba nasemasangweni ukuba izinsuku zenu zande nezinsuku zabantwana benu ezweni elafungela ezweni hlala phansi bayiqedele emakhaya ngithe mina siphethe inguqunguqu siphethe usheme izwi lakhe aliboli aligugi lisika njengensimo nje esika inhlangothi zonke elinye ilanga lapha ezweni lakithi eintabeni zasemkhuphana angisazi noma kwakulesibili noma kwakumsombuluko amadoda ayihamba eDP uma ethi qhama amadoda kwakuse ubaba ula ngaphuma sothe nabala ngalothanga lebahangulu ingumahlobo yayize emzini wakwamgabi babe bancane abantu abakholwa babe ngakabingana umuntu wayekholwa kwakumgabi bathi yeza indlondlo umsayeza ngisho umgwaqo yongekho base befika waqala ubonakala umuntu ompisholo ohamba ngemoto yayisifike ipaka lapha ekhaya lesini lomlungu wathi umlungu hayi yathi ayisizoncenga nje babethe ayipaka finance ngiyaphosisa wathi ayisizoncenga yenza la yenza wafika ipaka phe komfula wayesewela esithi chaphasa esefika ehlala omdala wensuku esefika ehlala phezukwentshe naka amadoda ahamba eDip uma ebuye eDip amadoda abona umuntu omuhle okhazimulayo umuntu omuhle okhazimulayo ohleli phezukwentshe amadoda afike abingelela amanye azoqhawula kwase kuthenya kwamadonsela uNkulunkulu ayeseyiphiso lesithathu yathi akusuma umuntu loNkulunkulu amen bathu wathi ungongo akanaso isandla yena sokuqhawula kulo muntu bathu wathi uqhawula ngembuzi omkhulu omvakela madonsela amen bafika batha umuntu kaNkulunkulu ukuhleli kabi la phansi kwalelo tshelelo kunesilwane sihlala la bathi ke kwakunenyoka eyayihlala lapha kwakuyimamba kuthiwa yayisiqedile qala nje ngamathambo bona kathi ifika ishaye nje ishiye ibole bathi uhleli phansi sicela usuke phansi kuleli tshelelo yathi ndodo musasefike thina ngeke saphinde kwenzeka abantu babedlula manje lapha lokwahlala ushembe lapha baphindanga iphindanga yabantu ekusaphinde waseyiphuzile omdala wensuku amen waqhubeka uNkulunkulu nohambo lakhe wangena emzini kaMgabi wababona waqeda wahamba wayesehamba esefika esekhipha iring wathi uyashada nezwe lasedumbe lakhona abantu ngizokhuluma ngoNkulunkulu wakhe edumbe uNkulunkulu esimbonile ngamanje babeqhubeka lapha kunabelungu ababengamfuni kakhulu shele bakunomshumayelo omdala owakuthiwa umshumayelo Mvulakazi ufolo kwahlela zibanyise umzondo onukela befundisi bamaza abantu baba kamfundisi lo senyukhasela ubaba ongasekho emhlabeni undlelehle ozala umvangeli uThoxola nokhona ayibonkosi abantu bakithi abethumba yibo abantu ababephethe uNkulunkulu lapho babengafuna kakhulu lapha eplazini kuthiwa bagcinisa abantu intombi zakwalo baba kuthiwa yize zayiphaka ekitchen lapha ya
uNkulunkulu wathumela amaphela inkihlinkihli into eyihamba nje eplazini inkihlinkihli into eyihamba eplazini kuthiwa mabethi bazophaka uma bethi bayaphaka kufuneka babambishidi nje kanje abantu abonakala sephakathi ebese mtshela ethi vulakazi khuluma noNkulunkulu wakho bathi inezwi likhulu lifika ithandaze ithi Nkosi yethu simakade senisi iphambi kwakho simi phambi kwakho imbizelo mabizo sabele imbizelo mavula kuvaliwe imenzi imbizelo uNkulunkulu wenza okungekho kube khona ithi uNkulunkulu sezwile aphela amaphela ahlale afane noFaro aphinde futhi asiqinise istrobo uNkulunkulu wathumela amaxoxo amaselesele adala amaselesele agcwala iplazi lonke leyo noma bebasenga lisho phakathi selesele aphinde akhulume naye athi mhlaba okumhlaba igama lakathi khuluma noNkulunkulu wakho iphinde futhi ithi hehla aphela amaselesele ngabe uNkulunkulu ayikonkosi ngizogijima bangcwele elinye ilanga waku 1987 inkosi inyanga yezulu yayisekholwana ukugcina kwayo umfundisi Ntombela wayesemvangeli ngaleso sikhathi umfundisi wayekhona ngokumfundisa uMolasi ngabona into engakaze ngiyibone ngalelo langa yangena umfundisi uShoba wayesemshumayeli ngaleso sikhathi bamaza abantu umfundisi uShoba inkonzo yanikezwa umfundisi uShoba inkonzo yasekuseni yangena inkonzo yasekuseni
uma ingena inkonzo yasekuseni sesiyangena ke singabafana sihamba nabangani bami ukhona umunye baba owayemkhulu kakhulu wayengangomama wami ongizala umama wami wayemkhulu kakhulu amakhosikazi angangomama umkhokheli wayengawaphinda kabili ngizala inkosikazi impela ngayibungusi ngiyambona nje ngamehlo lo mama wayegula engakwazi abantu ngikhuluma ngoNkulunkulu lo mama wayegula engakwazi ukuhamba lo mama lo wayethwelwe kwakuyindoda ngiyaphazamisa le ndoda yayinkulu ingangomama khumbula kahle wathiwa ithwelwe ngenkulu kwathiwa bafana laba bantu babambe lo muntu bamfake ethempelini yayisinda le ndoda umngani wami wafika wathi gaga wathi ubaba kancane wayisiyabaleka ngathi ngiyabaleka bangibamba ngqi bambana le ndoda nifake ethempelini sambamba lo baba wayisinda sambeka ethempelini wayiphatha umfundisi shoba inkonzo yasekuseni ikhona inyanga yezulu ibuthile lapha njengomakoti ebhoyini ithulithethu ibeka itafula la yona uthi umfundisi shoba ukhona isikolo ayifundisa kuso lapha eNyukhasela uthi kwakunengane eyayigula le ngane le kwakuyihlakaniphe kakhulu esikoleni kodwa uma sekuzobhalwa le ngane ivele iwe ingasakhona ukubhala igule kuthiwa base beyi-upgrade nje ngokuthi yayisiwenze kahle ngoba yayiphuma number 1 njalo uma sekuzobhalwa le ngane iwe ingakhona bathi-ke yayigqize iy'nsonto la ey'bovu nezihlaza nje ey'nyaweni kodwa lokufa kwakade kweqa phezu kwayo uthi umshumayeli ushoba kwakumshumayeli wesikhathi uthi ngase ngiyicela le ngane ngoba yayifunda ngase ngiyicela kubazali bayo ngathi ngisacela-ke ngiyithathe ngiyise kweyami inyanga ewushembe bathi kungaba malini wathi angeke nikhokhe ngisho isente ngizohamba nayo ingane yahamba yafika enkosini inyanga yezulu yambuza ngane yini yathi ingane ivele bemnyama emahlweni ungasaboni azange amnike namafutha wathi hambe inkosi ibusise kwakuphela kufa ikhona into sesiyenza-ke thina abantu kungalalelizwi uma lithi lizwi landa amafutha landa wona uma lithe izwi inkosi ibusise kuphelile la ingane iyahamba ingane kwafika isikhathi sobhala yabhala ingane yaba-right babuza abazali bayo ukuthi manje wathi akuthenga ngogolide akuthenga ngasiliva ingane yayisiyidela yayisinikela ngayo uqobo kuNkulunkulu yathi bazali bami ngicela ukuthi ningivumele ngihambe ngokhonza kulo nkulunkulu ongisindisile bathi abazali bayo hayi hamba mntanami yami ingane ngizafunda incwadi gcina isabatha yenza konke animfunde Exodus 31:14 noma 14 lethi gcina isabatha yabo ingane nemthetho la ekhaya ngabe gcina isabatha wathi mama nasi mhlolo ngayilanga ukuthi kanti hamba uye lapha yathula ingane yavuka ekuseni ibasi ihamba ngelilanga yavuka kwakuyisabatha kuthiwa kwakubanda kakhulu yaphuma ingane yageza isivalelisa kumama wayo isihamba isiye esabatheni yanjalo mama nibogcina isabatha la ekhaya washika kakhulu lo mama ngalo la wasala lo mama wabasa hamba ingane yasabatheni khona abantu abathanda uNkulunkulu lapha phandle wabasa wabasa umlilo uthe saphumula mama sathi yochitha umlotha mayithi wafika ufika ngololalo la umlilo awusekho wabuya lo mama wathi engane yedelela isibuye ngalo shemba wafika wacisha umlilo wawubasa lo mama ubasele enkani kuthiwa wayewubasela endlini yamagogo uthenga nakile lo mama mayithi uyabheka phezulu esitongo nendlu yamagogo wehla i-umbrella yathi dwi yayafika ehlala phambi eduze kwalo mama mayithi uyabheka wavela indoda lapho ethwele isigqoko esimnyama yathi uthini enganeni olesingakudati namhlanje akuhlala ukhuza wena suka manje cisha lo mlilo hambe sabadelela lengane lo mama wathi umlilo uthiwa wangena necapha wathi sekufika umuntu la oqhuza ubani lo sekufika umuntu wathi angicisha umlilo ngingene sabadela ayibonga inkosi wathi kwakubaba inyanga ezile eyikhona ihleli ngale camera
ithulekile lo msa lo mama waqhubeka umshumayeli wakhuluma ngendaba yezwe lakithi sengizomfishana uthi umshumayeli ngelinye ilanga kwakukhona umuzi wabasukazi edumbe ey'ntabeni zasobishini mningi imizi yabasukazi khona yabasukazi khona yabamaseko khona mningi imizi yakhile lapha kwakunenkinga kwakunesibamo bayasazi abantu abadala isibamo kwakuvele nje kusha umlilo ushisa indlu ungashiswanga muntu kuthiwa washa lo mlilo uma bekhanda indlu bayikhanda ekuseni phela izinto beyikhanda ngotshani qala bayikhanda ekuseni uma beqeda bethi bayiphetha ntambama ishe indlu ubayamazi abanye ubabusukazi obekade esabatha esprayed ejimistilo bekade esilisa wayengumshumayeli ayibongozi wayengumfana elusa lo muzi wawusha kwangowakubo wayelusa amathole uma umfana emncane engakakhuli uyakubona ungabona thoba kumbiza ngegama umshumayeli ngizoxoxa nje ngilize igama lakhe kwakumbembeni umtshela imbembeni eyigishini batshela bakhipha impahla zashisa lento uma ihambe kancane umfana ishintsha kuthiwa yasha iminyaka emithathu ngelilanga uma beyilanda uphongolo luseduzane lapha edumbuveni welimfula nje besiwelela ngale sekusepitritif ngane kuthiwa balanda enye inyanga ekwakuthiwa umawasha khona abantu ababeyiqoqa le ndaba beyibona ngamehlo ubaba umshumayeli msiko ukuthi wayikhona yini ibukela yenzeke le nto ukuthi balanda inyanga ekwakuthiwa umawashi yawela uphongolo yaya lapha kwasukazi yafika yagila imkhuba yayo thoya ihamba ihlabela ingoma ithi umtatana ngazi kunjani ihlabelela kwaba khona into eyikhiphayo kulo muzi iyoyifaka esizibeni oba umsibi babebhukusha kuso lesizimba uthi baba umsibi sake sasiziba lesizimba sathi sasizila sathi uma sesabhusha afuna kushiya kithi imizi bathi ngazi wathatha inkomo mawasho wayiqhuba wawela naye bathi wathe oluphongolo kwakusuka lo washumuza wasokola abantu abasukazi waze wabuhlungu noma ngabe bani ngikutshela ngabantu abakhona abayisontona ongafika babuze bawufike bakutshela bathi kwakumunye wayesedatshukela ngomunye abakwamthabela yibo ababekholwa bengamanazaretha kubo kamfundisi umthabela umfundisi umthabela wayeseyinhla isifundisa babacela bathi akuhambe uyakushebe sikwazi usuhlupheke kakhulu wathi usukazi angisenawo amandla sengizokhipha insizwa zami ezimbili wakhipha indodana yakhe kwakuthiwa unoqazula ezala umshumayeli waphinde wakhipha omunye okwakuthiwa usiqobane lezi nsizwa zazelamani wayesebakhipha nenduna umyeni ubaba uphoqa ithole uphondo lwendlovu lensizwa sekhona manje uphondo lwendlovu ngokwebudo kwathiwa engathi abobhinca ngoba kuyabhinca uma kuya lapha uphoqa ithole kwakabakhipha ihleli nje abantu abangakholwa behamba nomuntu oyinazaretha ekhuluma ngalo nkulunkulu ecala indlela ezulwini uyothi usiyolahla ngezono zakho utholakala ukuthi waba wakhuluma kahle ngomunye umuntu wakhuluma ngonkulunkulu bese iyavela ingilesi akakwazi ukulahla lo wasiza umntana wethu ehluphekile angithi unkulunkulu simfuna ngawo wonke ama-engele ngazi zonke iy'ndlela lezi bathi inkosi yayiselinda bathi uma befika laphaya yangena inkonzo yasekuseni yangena yasemini kwase kuthiwa abantu abeze bazoyibika base bebamba ulayini behamba beye enkosini kwakusobaba inkosana uma befika lapha ethi uyalanda umyeni induna ethunywe usukazi ukuthi kwenzeka nje yayisithi induna baba abafana bakhona kwathiwa nabo kwathiwa kanilande bafana basho ukuthi kuvele ufike nje utshela umfana ukuthi akahambe asikhiphe impahla emva kwalokho bese bathi iminyaka emingaki thula bathi ngowesithathu unyaka
bathi njengoba umsa yabuka enhla yabuka ezansi yabuka le yayisibuza ukuthi ngubani umfundisi wakulela lizwe babengakabi ingaka kabefundisi bathi kwakumfundisi umwelasi omdala ubaba kaMbongeni hayi uMbongeni umfundisi lo ubaba wakhe nguye wayekade umfundisi yayisimbiza idoza la ngicela uhambe uyokhipha lela demoni kulo yamuzwa wasukazi uma uya lapha ya ubomema amaNazaretha nimema wonke umhlaba amaNazaretha kuleyo ndawo leludumbu uma niya lo yamuzi uma ningena ningaboshiyana nibongena kanye kanye uma ningena noshiyana leyo saltimon okwesithathu ningadli kulo yamuzi ningadli kudla kwakhona ningaphuzi ngisho idongo lakhona itshela umfundisi yayisihamba itshela abafana yathambani bafana okwesithathu yayisithambani nami ngiyobe ngikhona wakuvalwa uJuni kuzoba uJulayi kuye phakathi yayisihambile abafana namba nifike batshele bachithe ingulube bachithe nezinja kabi bikhona problems ihlala inkosi inkosi bathi ke konke kwahlala kwathi nya engakafu wayesiyamema umfundisi wabeka ilanga wabiza amaNazaretha onke asedumbe wathi ucela dibane emzini wakwasukazi kwaba kunegquma elingenhla afika amakhona amaNazaretha balindana wafika umfundisi uma besamile la uma yethu yabuka umfundisi lapha phansi ubone elinye ibandla elikhulu ngaphezulu kwabo lingena lapha ya kulo yamzi wahluka umfundisi wathi kodwa kanti amaNazaretha kanjani ushilo baba wathi saboshiyana ubheke sebesishile wayese esale senza nje umfundisi bangena bahlabelela lapha bahlabelela bathatha amanzi abusisiwe bachela wayesebuza umfundisi sicela ukubuza lamaNazaretha angene la angene kuyiphi indlu lapho izindlu singaka bathi hayi awekho amaNazaretha angenele yini kuphela awangena umfundisi esenethemba bangena bathandaza wastopa lapho umuzwa wakwasukazi awuphinda ngasho amen ngalo uNkulunkulu esinayo inyanga yezulu ifike sesikhona baku 1986 yafika sipho one day ngizoqhamulela yafika sipho one day yawela umfula kwakuthiwa intombi yawelela ngaphesheya ngayixoxela indaba ekhaya yathi mayifika lapha yafika yahlabelela 39 ufikile olandelwa izizwe ufikile simthwile abazali wemathutha yenza uvuka nathi yabheka indawo khona indaba bekade beyihlalele yona yathi uNkulunkulu akahlali la kubukana lapha ngenhla endawo impela engathi ayimbanyana nje yayisibuza thapha amadoda akule ndawo bavela babumshumayeli bathi ayitha amadoda yathi awasuka lamatshe amakhulu amadoda anganazi imoto ngabe bathi bawasusa amanye asuke mabefika inkosi ibuzile phela ngafuna ukusuka yayifike nje libeka isandla ukuthi isuke nje ngalo uNkulunkulu kukhona umama owayenezingane cishe eziwu7 zamantombazana okunene lapho kuthiwa ngomgozo lo mama wayecelwe ngomunye umama womadonsela owayegana ukuvangeli wathi uzothatha ingane yakho yomfana wayengakazi lo mama enengane yomfana
uyafika baba Nkosi yamakhosi ngizocela ingane yomfana ngaze ngibe nayo ingane yomfana yayisimubheka inkosi yathi ingane yakho ikunaba abantu ibuka inhlayisuthu nje inhlayisuthu la wamangalela nje lo mama hamthatha ingane yakho kunaba abantu wamangalela nje thina abantu basemhlabeni kuzokwenzeka kanjani kodwa kanjani yayisithi inkosi hamba la phakathi kwalabo bantu laba hamba ukuthi jike phakathi kwamadoda uphinde ubuye wahamba lo mama wami wathi uphimpunzela wabuye kwamanga ihlazo phela kusuka kwamama adabulelana ukhumule athi wenziwa nje kodwa makusho uNkulunkulu athi kusho inkosi kusho aliphikisi silenkosi la ekhaya laleliswe silapha ngenxa yezwi wathi lo mama sina wahamba wabuye wathi baba Nkosi Sengwe wathi hamba inkosi sizothola ingane yomfana beza abantu bayibika yayisithi kamana kulomuzi inkosi kusebabazana sihlabelo 139 yathi sebabazana yenzeka indaba yahamba inkosi yabuyela ebisheni mama Nazareth yahlala zahamba inyama nangu wabonakala umama emuhle wabonakala umama emuhle basho bathi hey useyisolo mambatha sake sibone seza lo mama esabadeni uthe makufanele ingane ilethi ibhanoyi yayilethi ibhanoyi ingane yalethi ingane yomfana bathi igama lawo babazana ayibonga Nkosi ikhona lapha eDumbe ayibonga Nkosi bantu nabasezulwini sekufika lapho uNkulunkulu angime khona ngiyabona zabo ukuthi sebengcweba amen inkosi usisizayo amen sikhali
to